That is why Kwaku untumi me somo no we nyame firi me somo no te se de eno ka ho bi na ma wo de hye nkom se yewura Bawumia benya na wo so yi nyankopon firi ho a one na wo ho eno ti na ma wo di bompa se nkom hyem eye yewura Bawumia beba na ana wo de ne MP nkom hye na wo taba president na de na de pa na it when you disappointed one. Yes, Kwaku, and me can say obi beka seman kan ye. Kwaku me nya collapto. Me a very loyal and I will continue to be loyal to Bawumia. God ede me hunu so the Bawumia victory no asesa o minus smudwe. Okay. Kwaku me ka say enya me ya na boa. Na me boa. Me nya hypocrite. Oh yeah. Because Sebi Kwaku, I'm very young. This is every weekend the boss no dey wan now. I'm kind of cringe ro. Me soon. Me dey Agya Bempah de ne de me an o ka kire me. Fizo ni se me ye adwuma ni people osofo ade no adane ho. Adane nko radio biem. Adane osofo. Mo aso nya din. Me and I know so President Sama to one time I went to me and say ma me ofle Mary so President me nimpa ye nyi wadi ba ku mienu ma onye adwuma o secret ni say and na one lawyer Sabre one lawyer adum na call chama na lawyer adum Appiah say Mary anya sofo small boy kitu abi o na link you to yes sofo small boy bi o na chama ohuna akura ne niam a wo ye de na won't be se me pese me hu no okay enti ne be ni week na Mary no ebe ma ebe fa be na ode me call chama okay ti me wura mu chama untumi ho no that is why Kwaku untumi me somo no we nyame firi me somo no te se de fi se Sabre Kwaku me watale papa bi ana se do me nyame nipa de bet ba bi a chama aduru ni hia pope ni bishop ni Oma adidi yes but Kwaku hede wa na metena mi wura ho so lucky na MPP for per asofo ni Oma eboa wo mu no ada Oma se okay tino Oma tro pipa no so ye papa Opambour sofo Owusu Bempah eni asofo ni nyina untu asema meken tina aka wa malam bi oboa wo mu omu hu din no timi wura mu no na awurade ka kire am se Ublini. Okay. Voice ne bad Jim said the worker say bet. Timigina was saying na Mary ne say yankwe. Na magina ho. No say yankwe bet wonu nim enia mete. Timidru a na na afia baya na wo kyerɛkyerɛ asofo ni din friend na afia untumi personal secretary. And I'm say awurade se mo pe edin bi ne frɛ nipa no oboko. Boku and I'm see rather say a friend nipa Sheikh Osman with stars okay timinya kasa ano na Mary say edin na sofo na ne edin na afia say chama edin na sofo na bono enu ano no mawie no me diju to more na chama ene dana de untumi de oye mi shu ankasa cash na ho ma ye ma ka be see me fie ti free ho no Kwaku any every week Sabre no chese ensumpo na obehu se mu ensu Sabre no ma wale so to me ye mama wow and that was the start of everything and I'm say chama Pentecost mo say no enam Kofi Amponsan issue o say enokra ho asem na mete ya American unse o pesofo pa anso a untumi pe na asem pa miensa so Kofi Amponsan okay so Owusu Bempah ena so Opambour sanko fu miensa one untumi ne one te wodi nkoma sanko fu miensa yes okay ti go video ni isu no untumi ne di animu pa o di foku ne Pentecost mo eye banta mana na adum nyina abam okay enti me hu se Kofi mpo ye de sa na dua mo no ne ye ne ze na wodua dada ti wana me fa me na me ka checha ma se chama me kura mpese me frim na o se ene me o pese na me se mpese me tia sorry ena me kwaji obi fie ma o mo hyehyɛ blocks ni ade because o tia sorry fofo o ntimi mfa nko
imule na baby ye ena omuto instruments ni bibi ombo so ye ne kama na me start ya na Kwaku edi abedru baby a ene nyame di edrunti me foundation ni bibi a chama untumi ne sabi ni edi friend andi wow na omodi bedru baby yen hwe ne se obi beka se nkoma wudi pay for send you bibi no bi ne mom de why ni ye anu ka ho bi na ma wo de hye nkom se yewura Bawumia benya na because your friendship aba chama so yesi baby asebio nka abo ne gina ho na ne begina ti chama ba ye wosu yi nyankopon firi ho a one ne wo ho enu ti na ma wo di bompa se nkom hyem eye yewura Bawumia beba na ana wo de ne ye MP nkom hye na wo taba president ana president sama shama abam hye 2016 ma hye 2020 abam to 24 yinku ana Kwaku wa huni ya na Kwaku me huni ye up to now me ne otuwe Kwaku me kase metiasia me ntiasie but woti nyame nso asiya enye because sada ye me ti nyame ase onye nyame bi okay because up to ne Kwaku because so bon ho paye ntiasie say what happened because about me ko pray me so benya 13 regions it has pray that time alan microphone sebi bi talk akra chairman ni ade nso sebi o me gina o sese ebisi kodi e ko pray me share onkom esi me ya me ma figures ni votes esi so what ase ma me case demfu ate se de me ye NDC de nsa na sebi MPP Steven Tim obi ani se me na be share onkom sebi but ko kuduru ba bi no ese de radical ye no so hwe Kwaku abai omu ko ye beka se Bawumia be yi one minim so otia oyi one okay nti omu hu se me nyame nipa okay bibi wo mu yes do beka ne bem yes Kwaku what I say this 2024 we no abato uhu ni se yankasa se pa na uhu no pa adane aye wonwa Kwaku me de awrade na ka kire me Kwaku me hu ete okay sometimes if we obetumi sorry edru baby realms no ana crowds no nya wani no intimi nko dru baby a waso na ade be adwuma dru baby na aso no enso broku ana se the territorial spirit no Daniel crab bompa ne wo broki wa hunimu no ana wakuma ana ntina difu bia wo se wo hunam dia obi bia ye adwuma ti Kwaku manhunu ba ku mienu miensa enan I started seeing the vision in 2018 okay and a radical kire me so what I say say me obi am your corruptor Kwaku say NDC eduru ba bia na they were trying say me no muni me bekasa na bi si himfo so ne ade okay but me na minim say de nyame aka ni okay and prophecy is a lot come she be brenti dey na dey pa na it when nyame disappointed one yes Kwaku and me kan sa obi beka se man kan ye be job si nyame ma me de ya meje na wa ma me de nya na me nyintu sometimes what nyame ase enye okay what I say it happened nyame answer Kwaku yes no wait three things okay yes no wait e be a prophecy we a me nyame e dey to waiting list no after me call nyame anim Kwaku ye to aba no we na it wasn't easy for me me the message is search over somewhere hey obi to ni ade ni ayi o kanokure o yaza akojisika wo di wafu Kwaku me nya collapto me ye very loyal and I will continue to be loyal to Bawumia. Okay. Eya ho ama kura. Okay. Enti sometimes nyame timi ya ade ma wa hu se oye nyame. Because say God ede me hu so the Bawumia victory no asesa o minus smudwe. Okay. Because Kwaku you know said the na pese ba na sisa Kwaku I tell you nyese me no me no tie. Tinano sofu Apostle Lamte say you have to be a spiritual person to hail or praise Bawumia. Okay. Because our gym or mind no clear esi ho.
you know say Kwaku Drew bless enka always be to us so kranka sa baby a nyina anka because Daniel yes one about so say yes Kwaku enti Kwaku meka say enya me ya na oboa na me boa me nya hypocrite oh yeah because say Sebi Kwaku I'm very young this is every weekend the boss no dey one now I'm kan no krenchro me soon me nya hypocrite me ntwandro Kwaku she me ni nipa ye beto aba na eduru ba bi se MPP be lusu no sofo Owusu Bempah na ofre me because we gina na aso dem aka akola we di ohuna de o me nim so hu video no apostle amwakwata mu nyina adifo akese nyina Kwaku me nkase bia mete ayo Kwaku me mani ana ade a me ye wo mbakro uhu kremoni a baji Yesu adi a hweniye okay uhu obi oyata na Kwaku nyame afana hweniye uhu obi oye bakro na ode ne ho ama Yesu ana ode ne hweniye. That is why Eja Bempah mu ti me eja frame he wanted to save me enti tamwa wo hye nkomo a wo se papa Owusu Bempah be hye nkom ono so me giri se wo gine wo sredi yeah because ono so ahye a de wo kan so ebem da wo hu se wo ka se ye bompa ya me hu se Nyankopon sa de Ghana konya no asa ahye eye yewura mahama nsa no eno na anka bibia nkyere yeah me ne first person aba no no ye adwuma ma MPP me ntwantro eja me o da bi Opambour asemu okay me friend bra okay se me ye bakro nice. Also ye bakro okay so what I say nti se obi friend papa na me de me hu ni se oye me bra so what I say so oba ha ko because hu ote de Kwaku nti me ne first person of frame me okuma se me mra na me ko do say ne oye adwuma ma MPP nyina communicate de yenye ne regions ni ne nyina tibu on ma enti wo frame me ko na odimiwura baby a Sebi mpanimfo ne ba fi say ye ka sofo Kwaku omu wa ahobrase wo wiase a untimi nya Eja Bempah free odimi no se odifo me se Eja odifo se Eja se abano adane Kwandisio. That was 6 September. Okay. Me the first person. Tidano kra me make say fright me drew her bear say something. Me flew an do 11 plus. Enti os me nima de kro me ya na mapem. Me ya na mapem. Me ya na mapem odifo. Tie mompaye ensre urade enhwe. Said Daniel October ma ye ma ye ho to be 15th October. Sanya yi dia den na sadane no me hu de ye be ye. So what I say. Yes. De ka ho de nye bibia na metumi aka fi se panini udi nkoma. Enti later no sa frame me back. Say we hu se nkofu bi di na tem wo ne ayi. Enti eno be share because me de one me kan no ka say we hu se beti ye mompaye. Ibia nyame timi sesa na adwen oso hene ye won samanse na de e bekia mo wawu Isaiah ansane en free steps ne so te say me steps na Ewurade sa every say na ohene na kan bibi say Ewurade kai se de manante wo anim na mayepe sometimes no Kwaku enum asem ketua bi obetimi akase Ewurade wo se mewu kai sem enam so ama me nua fela edu se Ewurade nyame nyanka yeduma senso de bi edije nipa okay so what I say enti na Eja expect say Sunday because me spiritual father and so with Prophet Kusi Appiah winim Kwaku nkrofo create enemy abeto but winim Eja Bempah hu odifo menua ho te sen ne ho ye se meka se manim se waka papa ne ho asembo onim se me papa no okay wonim se ti kontim no onye free yes ye won kofo bu manso bi wo ho ma wono we yaka o papa yaka wono manso yaka metan woni wa ye moa me do enti sometimes Kwaku nkrofo bi ohun and they have succeeded in what they did because the sang of we no mo shem konko baby kro omo te center omo start yen ne say ye chi papa Bempah no papa Victor Amoano
Oh, Kwaku. Yes, one friend no so mo fa no tum Bempah de o ha. Omboa, Kwaku omboa. Me ma tretre jamu. Se e kire na asem a wakofa ba Kwaku ene nyina me MPP for so mo na mo chi Owusu Bempah tum. Me ya bibini. Se se ayo MPP. Kwaku nya bibi na chi no. Emla de obi nsunsene mra bet Donald Trump also semra wa America. So be president ye twa na yim. Kwaku na case o me ma Trump a ye wode batonton no ma bi na wo be president sisi eh. Omo hu se tumidie unya be di president a. Etimi bashi bia. Se wo Owusu Bempah papa penyi odifo onye ni paketwa. Ni watime hyenkom de na do aba. A kwa fa so de mahama fa so ni nsan ye moja ne ade aye bibia de tuwaki bia manana do aba power ne e pe so fokura chinwa wo de emfa sa moment ne e china na do ba ntike betimi de na koto Kwaku me timi akase me awun brem na do president de e de no be me bremu vice Kwaku ye wo untumi mo ne nkrofo a they fought ebra sebi omoche papa no but me de MPP lose mina me de issue no me eje kan it wa o kan mitimisu aya na magu ahome was odifo ye de anko bo me sem ewo sebi mpam ba bi ye ne yakra ye Kwaku wose police says one mo ba bi a ema ewo se onwlo so adia ne be ma bon boxer sauce ne de no de minim de bi sa wuro de be bo Kwaku enti adia ye wurada mpale eye no me metimi aka no straight say eja ka kire me straight me fancy say odifo dampale say ena wurade aka kire me say dampale wo ho a enye se ebambo ana bibi MPP belusu choreto adenti say ye chi ni enti yes enti me ka kire mpanifo no mo say osofo won say one no ekire no nti ase wo scores to settle ase ya wo bi wo no mu enam ye nam say je wo sinya abotre time no osuyo see ye hwade sometimes nipa ba akutimi ompo dampale kan ban ne ho because nanado na point no yes nti nipa na okoso apamadaka ni mu buzaze no ye Israel hene ba be nam so ma de ne si Israel. And it happened and MPP for so mo de ne bo ema no e woni ema bi ho se wonu se papa Bempah aye nyame difo anwosa no wa o kase eno ma dane no but ase no still na wo ugina wo diem e da so ye campaign no me fa se eye enkom she campaign se de nyame aka no se nsia wo de Ghana for hwe se na bibia mpusu yeah Kwaku upon everything if he ever can we cry na me eja kasa we say Kwaku ma men kase baby a Bible se we japade ho no akoma wo yen wo hoi Kwaku do baby na manfo nim se wo kasa ti aban no but you know say typical obuasini boy yeah unim baby a wakoma wo okay what I say aha ti asofo ni bi wo ha Kwaku even asi MPP lose wie no but ya okra besan awo mumu okay fi se obi anim ne de ntu hia papa Bempah ye ne ya MPP e ne de MPP lose ebi ano ye wo ade and de ne de se papa Bempah paka se na se moja ni mu sa so ka se MPP for mani hu se wonya nyame nipa wo fere wa o se radio so ye titi bebre se MPP for kase te se wuti wasisi e papa na ubom paye na wo hye nkom na onim kom hye dodo a waka e wo party na mu aye ji wudi ya pagya wa gogo ni be na ka so free na ma me instant ba se e bia wo fere radio o chama kura kase ono kura wo power ono kura wo tumisi wangasa o bia na me boa se ni hwe ono kura betimi adane aba no abia papa bia wo ahwe anko ho ye de hwe ko ho ni am tete me ho ahyi no ye hwe ko ma bi kura kase
woni hwi MPP fo no bi kura akọ yewura ye papa me ame boss me chairman untumi radio so oka se Papa Owusu Bempah oni hwi woni palam adum bi eni so ama no na se Papa Bempah woni na so de se na so de fo no hu se wa fon a wo de nye bibi enti abato pese o prove bibi de MPP fo se chairman de oye se bia aha obetimi ni eje agina fon so be 1 hour 2 hours they create offend and blah enti ye so enti so air na ya be kasa ko fa se de na eko no untumi a me kasa eja Bempah yo bi o kasa ehuhu tonkrofo so okay so what I say Francis is here o de man me kasa abai adan 2028 ko MPP ho tension psychologically okay onye hu adwumu eno nko akran enya voice bro 6 million ti sa ade na mo sa ni pa bi se na mo de ni di agro woni mana mo nzo omutui so for yen chill down woni mana mo a so for yen chill down woni mana mo omutu so for yen chill down there be Kwaku o de bomb price 2020 what has nti Kwaku no de me mom de to me busa se senka obi anso anka case no mbe proceed okay be ye den na busa se case no no kwa waye dey na waye o Papa Bempah waye dey obi issue according to Papa Bempah me sources a me nyai say onu nim se mpemfo bi na afrese omomra komo ban fi no so o da bi se be ya mo be hu se me ni problem na me ne maame agada ni problem me am tuka e dey about dey me ni mu no me tuka dey about eno kodu no se no ma ye dey e dane eye woni maame na asem enye aban asem na maame no ko bize me no nya asem na ko report wa papa ye ti komi ayo ko be groma se makodu police station ya ma chi wo mo Kwaku ye wo kromi ha ya wo ye wo pe ko be groma se ma omom no kura mo ne Papa Bempah ni ni hwe wo ye Ghana ni ba na sa wotiem sisi ya ye wo mpemfo bebre omo a empo ye de phone keke ane frɛ wo mo se educate bi aba wo de onya ho aye dai fa ha na se Kwaku asem ni ko ba bia o ni nyina achi no mama papa na ko dani bi ho ya o wo se mo ana mo sajeje Papa Bempah mu pushi no mo MPP fo na pushi no mo ensem de maka bio mama na kam MPP fo mo pushi papa no na wo akira na ka ho bia na wo ntu bi MPP fo no da bi mo giye di se de mo de Papa Bempah sa na bre bi duru a mo de bi betime adie ana wa hwa se ye wie nso your friends every free ankra nso aba Opambour obi ade de wadi ne dio chama untumi opa he Kebineza asem me him oboa yes yes fi say obi propose kra na otimika media ko Opambour obi anu obi oginity so what you say enti me hu MPP ni a te say abro nye de ni say eja be abro no nye no fa na agro say omunim say wo ye bia fa ne ka meto so yes onim say wo ye ene omunim no rap a ebi omuko no ho fie ba wo ko no ho fie na betina tinta klase we so enti no omunim say de eye ni nyina kra no yes me kra no na menim say ebeduru brebi na eja bejem ye ne e wo field no so de agitumu de mba beka bia ye agitumu na menim se eja bejem me kura no na menim se obejem Kwaku wo kan bebre a enya agisi awie e de na wo beka okay sebi akura no yese mo nko akọ eduru baby sebi Mr. Ofrero are kopa ne chewu fi duru baby kodua mu nyina na omkubu nkotudwe ofi tinye bibia na beba out ba wagitumu waju chopa na tumbati tama mahama frɛ asofo nyina enu achi okoka mama de na achi anse na omokopa achi ono sasa tam nyame aka wie oh pushi na ama nyame aka wie oze tio eja Kwaku ni maja yi pa oda boko beto wa kukudro pa yeah se o hwede wa osikan tio se enam wakoma nti hwevim no hweton beja wo hu na Kwaku oda form bet o wa kukudro ya ma o sro he
eduru ba bi se ma me ke jamfo mu nyina akọ fi bo mu ka na enye ka no mu nim se ya ka de biem abane da na wo frɛ no ana to aban wi na wo se marry no sorry mu se malusu no oh ya kasa be twice kra ba wo catch us de me kan na de me hu ye no na asi ye oh sengoma ye didi enye bibia na me ka me de abande se even asofo na kokokuku we se wonne ma nyina ye kasa okay kubi kwaku hwe one some bedukobi issue unim nipa wa stop bedukobi and asema make na manhia north MP friend na kwesi kwandu kura ho nipa wa stop sa entokwa no eye Prophet Victor Kusi Appiah. Oh Samo, I'm telling you. I'm telling you. Me hobby. No catch up Papa Bedukobi say no, menya sa obi a wa mentor ne pen. Chai. Okay. So what I say, but Papa Bedukobi say oh menya sa court ni nyina bibia. Me na me catch opa we say see afre Papa Bedukobi. Me dance ni na metim. Okay. Me hobby. Ti see de bibia to atwa. I know some Victor Kusi Appiah I stop and so Papa washen kom bebre saaba to am wasua bibi fofra na yes Kwaku masua niema bebre efrim okay but the mechanic say Bible say kai baby a ohwiase okay sorry inti me hwiase impresen already se mesa sorry okay a lesson kese because it drew baby no Kwaku no kreni ebi to me da enye adwuma ma enjingu no we can one second time because na mpese go view watch be IGP na we okay abeto so tu ni nyina so anu odin ni nyina so anu odin fize go view watch de ende so ka nti we no Kwaku na afa se baby a makoma akuduru areshemu nyame adi me hwamo ana enti sometime na me dwen ho ewrade that time so as ho abajim yes because edu baby hwe me nia ultimi wa no ya send yes hwe wa yo si di watem wo ra ya TV me am body so me bra pani o se na no mbai me am bra o ara me de ma ya opa zubeni ano ono akasa okukwam ebi a obete so de ejinam yes na top gay na top gay ono obi o yesusum nipa no mom ka obi na se program what ase enti se okunya du a frikuma se konkan ase radio ni TV ni ase ohu abachim yes the platform a kwakuminya ye no fi se metro ehin bepia we what ase bepia na akoba se Kwaku na no me do airport oh Kwaku enye izo de obehye unkran ene me no MPP akire me do Kwaku titu chama untumi mu omofre no ma hye unkran chama kokofu mu omofre mo obamu mu eyesa etasi politics there sa so den wow imfie bebre wanim so Victor Kusi Appiah ono kro kan bi ayeye no Prophet Jewedu titru pa ye prophet amwakwata okay Kwaku mitu chema papa no ena papa Bedukobi wow not a single day one fro in show nkran wow miami ni anajo wow gezi wow enti asofo ne de like ena they love me because Kwaku wo hoi de wata pa no na onye ni papa mo de mo fane mo samfo Kwaku emni acting ni mu kra na untimi nka ne record a waye yeah ene obi aba ono ewo so no interest se bi Kwaku Manu be 3-4 years ogina aso no ne ono di movie no eduye na mo pese obeka no kre yeah so atiase enti they know the nyame etimi fam so eye fan say ya to aba ni we no edi na dodo se na wo sia da pie na wo pie ne feeling net say Kwaku for past 3 days there and Ukraine na esu hey she feel kwa yes Kwaku ne metimi beda ha me free efise
me yere kura de aduane ana bibi tata me be sha na ma log na ma beda Kwaku fi se bi me hunu se me di me teacher afo hwamo me di MPP hwamo me di Bawumia hwamo yes what I say because Kwaku se bamu a de nyame ka ne bamu a Kwaku minim obi anka nyame be pagya na ache wow na say wodwuma na wo ye no ho aba na wa otin what I say enye sika asache obet Kwaku ministry let me aka say me koti agran so le me nya ba yi obet Kwaku nipa hu me duru a doma kuta me no wohu enti ebeye a awrade ma wie ya no no ana ade die na si so what I say bas dan kan jo nyankopon se Kwaku bas man frɛ se me go ani mas me frɛ se me show ani munyam de ababia no wose papo boni o fast da man be me jitu mu se nya de abanti me ba wu ya na me yiri wu ya na me nua na ma ware egu ya na abailu su na chese nyame nyame yese me jitu mu se ni nyina mu nyame da so yi nyame na me koso akuta me modiem upi first time upi efi ha na usi abonte na se na feeling it say we go up to me nyina me pia me ni ani jesa wi ase na no me ba yi and okredie me nye hypocrite Kwaku me nye hypocrite yeah what I say yeah aha o me nye hypocrite say meka say NDC we ni he me de yeah debi una ma wa utum se wo feel bad kakra oh to be shia no ka say sofo hey sofo ma wini o na some dey wa be blue kura oh say be Kwaku no kure ni meka say obi mo kasa a kire me a ene o ko airport ni and obi sha soft better like next time why are there so won din yiro ho ukuta adum yiro ho de won so betu so ukuta wa adum ade na won tun free politics mu be Kwaku enye se woti he me she politics won komo ne me she ne china me she na de chi okay nti se emphasize woni ewura Bawumia nam gidigidi se de me ne me soft bia o ka kire me se abanadane me soft o ka kire me se Kwaku 3 days ya abanadane ko de no hu chine nko a no hu se NDC atade ne we na ye bebe wo krunim 3 days before abatu and okay o friend back at say susuma wani nji na abanadane on se den komante eti yemfa ne se woni papa Bawumia nam nyame timi sisane bibia se de ne ye kan ebia nyame betimi aka ebia mahama nyame kura ka kire Bawumia se on ne benya ebia Bawumia mahama kohye kokuam se tujini ni falasi ni mpa ibo ibi no no de osu ka kire wade se wade home mabo na fa o man sa hye ne nsabiem na sa 3 days na mpa nyame atie eye mahama mpa ibo na nyame abeka kire wo se madane abana sa ta mo de energy ani ahokeka ne hwe mredodo a wodi call radio ni TV di koye kasa yi sa 3 days obende Kwaku nyame so na aka ho enye bibia na meka se bi eduru baby a every seconds every minute ewo rems bibi sisa okay what I say okay enti nyame kan 3 days time ade e fancy nyame ene brother nyame abeka se Kwaku Manu beba be president afi du ne wukwada na adane na mahu se filama apaye no ubenya abotre se waki mame ntwen okay ebia na fi se Kwaku enya ade nyina na ohu 100% ewo honhom wow yes oni nyame yepe wow oh yeah what I say nyame odi boma ohu bibia na se woni ne yepe yes and sometimes yes odi edin so pa Kwaku because it only night time net we ko gina David ahimfie egubu ne ba o say yes the yes eternity was nyenye obi aye wa enye ize sa ko wan kan ye kura wo kura beku Kwaku enye ize o say o de Kwaku hwe say fa ne se me hu sa ana me hu se Bawumia belusu me ntwantro ebesi na edi kura no gina ba bia me gina but se ka me hu no se wo belusu a na go vi ma ko gina ne me wura o belusu ebia obetima aka chen se be obeji wadi mo se ohun sa ba na sa dan
Kwaku busa sa sofo no apart from NDC efo na no mu hyem komo if is NDC for no kura DD for Bawumia ba omu ho a ko me ka kire sa I have some of them no mu perceive so Bawumia ba omu nchen NDC prophets you know me am ka kire ye we difo a no on ye side na kasa no on haso kasa boss adwuma na wo hyehyɛ so for no so e bibo king yes but ohwe ti said de maka eja Bempah de a ohwe e papa Opambour ojina baby ojina ho evi duru baby kura na me ne sofo e friend say prince e kasa na me pese vip ko because bi wa hu se bia e abufuo be prince papa baby olumai eduru ne de o start kai nyi no o se won de oba ho kura na de wahu no onwan wahu asama Opambour side e ka kire me no so friends wow what you say wow but we be hono a as baby as yes as what am sister we tie na kwanti a me na ka kire visa me de eja Bempah de ne de me a na ka kire me visa nim se me ye adwuma ni people osofo ade no adane ho adane nko radio biem adane osofo mo asunya din me papa o ka chem say start see abubo a mama be lead sa akopum se bewie me nam ka kiro e ade wakoma ye o ya che oh say eja de me no eja you be a sebi odome pemasem so anti ye nam say eja e won komo a bi Kwaku je bibia na eja wa ha me pa ka kiro no oh e be say eja wa ha me pa abawe esi jai mama mfa fi se e MPP ni pani a o ka chem se minim se eja Bempah pe asem ko ne nchen o de o ka obeti na ene ne nko because wagina na aso dem ama wo so ti we ba nenim ana wanim be nti kwane ne nye de enko kasa kwane ne negotiate but ba bi ana eja eduru no ti be yam se eja wa hamio pa na ze a obe to scrum eja de edi kobo o sof kafra what nyawe na meti de koma idi kan de nye bibia na bet de me kan ya go ti se eja wa hame yes fize ade bia na Kwaku I tell you me no ogina na aso de wo se ka se obi ka kire ne ba matata se obi nyame nsa wo no so pa ka kire ne ba matata se wa Bempah wo se wa Bempah mi mo ni din se o papa abi o de me bia na wa se no fize fidie bi wo no ma Kwaku mi sunsun ya obi a wa bin bi awuro sunsun ahun obi a but ti matata me ye adwuma bi na pa ti na me ya me ntiase sa ade na ehwan na me bo ho mpae na Awurade kire me se eja Bempah ti ne ba na me kache na me matata ade we ya me eja sei no eja wa bin wo se hwe wa kache me se obemma akoba kubi ase wo adwuma nyina ntimuzo ojina aso dem say memo ndi papa bi wa Bempah or popular ntimi na it was me what I say nti yedi nkomo ni enye bibia na and the academy minim say MPP as a party umbetu anamu afa ho because let Kwaku enya baby all the same no me de me hunu say me ya winner because makonko den do say me enya ultimate no but wani bremu no Kwaku so be dey take 25 years na manifest year e be dey take 13 years me Awurade aka kire me say Bawumia no obnam no so be ye oman ni yi pa Kwaku dey to da me ukura wakasa me ka 2028 obeba no eno dey is early days yet enye no na me beka Kwaku no ba kotini party MPP for na de ne beba some can say MPP na de ne beba anaso kotini party be say the other blanzo wa be mampani okay bon pa so ba ye de go do bebe bia ye mampani ye to aba na obi o man na enya mampani o ye hwan o be de enti Kwaku me next year de me I will pray nyesa otia Kwaku me ka me se kopum se Bawumia be ye mampani me nyan ni tri so mpai boda me go so because akuma ekula no
ne nipa ban no Kwaku me hu bi da me ka no kora na akere na se won hia mahama so da oh me sia ne da benya kanta da enye kanta asa kuma papa na me bia na ono so na kuma pam so different Kwaku wo hoyi president e wo hia na ne kasa o ma hu se bi ase Kwaku e bi mu MP kura mpo be hia MP no ayise ase wo ya boa Kwaku se be acting ya wo mi na no amba yi se mba ma e compre ama yeah hwe me chia wo na me chia wo ni ankasa wo ze no one me ka asumsem enti se yeso obi nye no onfa bi nye wa dabi wati ase aha me no de ani ehu ne aso ate ne edi bed we de mia no ehu Bawumia ankasa gwagu oyenipa me say nyame ma na opportunity na yenhu de wo no so mu wo de Kwaku ye mo sam ne nyame ebre no so beba o man be ye no ne me pai bo so man be ye se bebi o mama beba be ye ni ye pa no wako na Bawumia ba o de omra no so me ne de because so we say next day you say mama o be Bawumia spokesperson. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.